خۆندەکان هێژا دەماوە خۆش بە جارێکدانە پشبەری وەنە لە برانشە ئەردنگاریەدا شخوا د پرتوکا ڕەفا ناوینێک ئیرۆ ئەم بەرە بەردەوام دکن بەشا چارە یا لەسەر ئەردنگاریە مرۆڤی شخوا وەکە ئونزانن وانەیە ئەمەی چووی شخوا لەسەر شێنی و هەم بەلابوون هەم تایبەتمەندی شێنی نێل جوواگەکەی هەم پسگرێکی نوێ ئەم سەر ڕاوستیان ئیرۆ ئەمێ تێکەون مژارەکە گرێدایی یا بەشە ئەردنگاریە مرۆڤیدا ئەوژی ئەم بێژین چاپکانی و چاپکانیên ên ئابووری و چالاکیên ên مرۆڤی dijvakêde em ê bînin zimên. Şixwe em dizanin got şixwe divê waneyê de em dikarin weke şixwe dikarin li ser û pela sed û em bêjin 148 de pirtûka xwe ya navîniyek vekin ji bo hûn merevin xwendekan hêja. Şixwe weke têgehên nû yên em bêjin divir di balkêşin ê têm kar anîn cema nêçîrvanî heye çandinî û lawervanî tê destxistin. Şixwe armancên ramanên serekeyê divê yan jî armancên me sereke divê waneyê de ew ku şixwe em çavkaniyên yên xwezayê mirovî nas bikin hem jî em çalakiyên mirovahiyê em dabeş bikin li ser hersî astên wan hem jî em wa çalakiyan ê asta yekem duyem jî em nas bikin. Evana armancên sereke ne divê waneyê de. Şixwe got em dizanin çavkaniyên xwezayî em bêjin xalên giringin ji bo pêdakirina derfetên jiyaniyên mirovan e. Şixwe di demên dawî de şixwe em bêjin şer û pevçûn gelekî ser va çavkaniyan çê dibin. Her milletekî dixwaze çavkaniyan vagişa hem welatê din jî dixwaze dest bixe û xwer bibe. Şixwe wekî din jî em bêjin bikaranîna van çavkaniyan jî neb awayekî birêk û pêk e. Ev jî hişmendiyek e dixe pêş got divê em îro çawa van çavkaniyan bikar bînin. Ji hem jî em nifşên ên bên bigirin ber çav yani bikaranîna me jî divê em berjendiyê wana û hem jî derfetên jiyanî yên nifşên bên ber çav bikirin. Şixwe em dizanin got gelek çavkanî hene şixwe em dikarin çavkaniyan li ser du beşan em bêjin dabeş bikin. Beşên çavkaniyan çavkanî li ser du beşan dabeş dibin xwendekan hêja. Çavkaniyên yên xwezayî û yên mirovî. Çavkaniyên xwezayî çi ne? Weke pênase em dizanin çavkaniyên xwezayî em bêjin ew heyber ew çavkanî ew heyber ew derfetên di xwezayê de hene ku destê mirovan di çêkirina wa de tune ye. Yani berê di xwezayê de hene di gerdûnê de di cîhanê de hene mirovan çê nekiriye. Ew di çîbûna xwezayê de hene. Şixwe mirov wek evîna kêwana çi ne? Em bêjin av, em bêjin daristan, em bêjin ruard, em bêjin avhewa, em bêjin dewlemendiyên binerd. Evana weke giş jî ev jî em bêjin evana ji wan e. Yani em karin bêjin av, bi hemû curên avê, ax, em bêjin dewletên binerd. Her wekî din avhewa, yani evana giş em bêjin çavkaniyên ê xwezayî em bêjin ê aboriyên. Şixwe mirov bi kar û çalakiyên xwe van çavkaniyan em bêjin xwe kar tîne, sûd jê digire û ji bo pêwîstiyê xwe jiyanê bi dest bixe. Vê awayî. Şixwe ev nexşeya a şixwe nexşeya a ramaniya a jî a hişeye evaya çavkaniyên yên xwezayî diyar dike. Çavkaniyên xwezayî weke em bêjin weke av, ba û rok şixwe evana êd avhewayê de em bêjin şixwe av baran tê de heye. Şixwe evana di beşa yan diwarê ya diqata avê û diqata a payê de yan a hewayê destkevin. Şixwe cem a daristan hene. Daristan jî ew jî çavkaniyek e pir belçav e agir hatî ziyankirin gelekî di sedemên dawî de. Şixwe xaka berhemdar jî ew jî çavkaniyek ji bo çandiniyê mezin derfetekî xwarin tîmarbûnê pir mezin dide ev jî hatiye ziyankirin. Şixwe dewlemendiyên binerd evê pir hatiye çêkirin demeke nediyar de demeke kêm de şixwe ew jî kêm dibin. Ji bo çavkaniyên mirovahiyê çi ne? Şixwe çavkaniyên mirovahî ê çavkaniyên herî bi nirx kesên em bêjin xwedî wek bêjin perwerde û yê zana
كرهات كاركي أفكار درفتين هندك شو درفتنا تشيكن أنجو بهشمندية مروفاهية بهزرين مروفاهية أفشافكانية مروفاهية حريقين هزرين مروفانا أنجو يتشنا قالتشنا تشيك درفتين بتشوك قالتشنا تشنا مزن تشيك أنا أم دهن ولاتات بهزرين قو درفتين وانيين وقت شافكانية خزاي كيم قال لك كيم ليد بي أوايدا درفتين مزن بشكتنا مزن دولاتي خد تشيكن أم بيجي وقت جابوني أنا بقرندست يعني درفتين وين بنعرض هم چندی گیش بپرانی چیانه ایوی چندی گری کیمن ام بیشن چابکانی انرژی یه بن عرض ام بیشنی کانزا و ام بیشن پترول و کیدن گری کیمن لید دوی دسپیکر دیجی ولات الحری د آبوریه بشکتیه افجی جتی واتیا اف هزرینا ام بیشن آوام روان هزا هزرینه هم جی جیانا بریکوپیک و بپرورده افجی ماندورد اوا چابکانی حری گرینگ باشه اوایل وقت چافکانی اندرباسی بشاد من چالاکی مگوت اف چافکانی هانی مروف بخبات و کاری خوا و چافکانی بکارتین اف چالاکی چنه استوا چنه و جوری وان چنه ام بگرن است شو چالاکین آبوری چنه شو چالاکین آبوری او کارو خباتن تین کرنج بو کو اف چافکانین ین هی هم خزایی هم بهزرینی هم آسته هزینه مروبایه وانا بکار بین جبو درفتین جیانی خو بیجن برهمان و خدمتان بگن دست شو اف چافکانی بگشتی ام کارن تیخن سیبش یا سی است ام کارن وانا تیخن سی است أستا يكم أستا دويم وأستا سيم أف چالاكي وخبات وكار چنه أف كار چافكاني وچافكاني أف كارين وخبات چالاكين جو غريدانا واب چافكاني خزاير هنا يعني أف كار مروف في كاري خوا گریدای چافکانی خوزایی بکارتینه وانا بکارتینه جبو پیدوین خوا اف چالاکی هم پرانی چنه نیچروانیه لاوروانیه چاندنیه او در آنینا کانزان لبن روی خوا افکار بیشتر نیچروانی چاند لاوروانی چاندنی او امبیجن در آنین یعنی جی در آنینا کانزاین ای دولم دیم بنار آسا دویم شخوا دا آسا دویم ده اف دا آستا یکم ده اف خباتین هانی انجام نواهنه يعني برهمن جدا بخباتين بچالاكين يكم چافكاني خوزايب كار آنينه برهمن نو روشن نو جهبران هاتن انجام واهنه استا دويم چالاكيان وان برهمن اي يكم چالاكين يكم دك چافكاني خوره وانا دغهره جبو بيتر درفتين جياني بيتن هيبران خور درخينو بي جي سود وبربك شخوا دوی آستی ده شخوا پیشنهادی ده سری و گوهستن بازرگانی و گرین دست کرده است. پیشسازی و گوهستن بازرگانی و گرین. امکان وی آیه است. سیم دی پیشسازیه ده برهمن جدا نه چه دبن. او برهمانه بازرگانی تیم فروتن تیم وقتنی دارن و تیم فروتن و بودجه کمازن جویج واقع شد. و بودجهان او امبیشن پدیوین جیانی ایوکا خوان پرورده خوان فیر کرن تندرستی اولهی سازین می چه دبن ایوی ولاتی. اوانا چالاکین ین سیمن. آنگو وکا مگود وکا امبیشن پرورده فیر کرن تندرستی اولهی هروکت. اوانا امکان اوانا منافق. اوانا وکا پرورده سازی پروردی تندرستی و اولهی.
اوانا وكا ام قاعد بلا خد بينن چاوکانی خوزایی چنه خوندکان هیچ آن کان وی پرسش خوب کرد چاوکانی خوزایی چنه و وقت پیناسه و همچی چه مینا کنوانا هنر ممکن آنا دبیرا خو دبی شخوا فشته کان خویا دیار دکه آستین امبیجن آستین ای چالکانین ای آبوری چنه وقت آسته کم چربانی چاندنی لاوروانی در این کانزاین آسته دویم پیشسازی و گوستن بازرگانی گش گرین یا گشت امبیجن گشت دا اساسيم داش خو فكرن تندرستي اولا وريفبري ريفري ولادي اف جي جيفا جاكا انا ام وكا چالاكين ابوري ام بيجن وكا اي دسبيكي استا كم خو ام بين وانا بغرين دست خو كا نيچرواني ما كم نيچرواني وكا لاورباني وهم چاندني ودر اينا كانزان مكتو دست خو كا نيچرواني اف نيچرواني هانه شخوا أوايا چالاكيا أحري دسبيكي يا مروباهية يعني مروباهية بفراني بأف چالاكيا أبي ترج خزاي سود وقرتي وبي شخوا كار أني أف چافكاني هان أفكار وخبات هان شخوا أوانا أف چافكاني هان دوبن دبش دجوري هنا شخوا أب جاي هي أم بيجن درياي هي يا أنجي أم كان بيجن آوي هي صارين داوود شخوا نيچروانيا بيركوبيك أم بيجن بسينور شخوا بوي سدما تنبونا قالك ام بيجن جوري يعني شين لاوران شخوا جبوفي ناجي قالك زانيار قالك خوزا حز ام بيجن بشتقريه البرامبري واكريارن بسينور دركتنو قالك كونفرانس وقالك مهرجان بيجن كان قالك شالا اكيد مروباهين تشيبونا جبوغو استانگیل بروا کارن بسینور نجوای بسینور بگرن جبو وانا استانگ بکنو پسگی کنی لا وانی تنکرنا وانا جی استانگ خوش با زانن کو زیان الخزای زیان المروای خویه عندما قوم زيان خزايد كن درفتين ايه شافكاني خزايد لما كيم من اوجد بس هذا ما كي كو مرووايد كف اصلنجيه كمصند جبو كلا اورباني شو اف شاركي خبات بتر لدفرين كو امبيجن تشيرغه زوزان ميرك چيمن لي پیدا بن شو برفرها نشربان الفينا شو امبيجن وك شو جورين لاوران تي خدي كن لاوران كدي شهرمك تامر هرمك شو جودانه شو اجيب قال لك سدمانه كنت كان جا سدمين ين وانا شو قدايم بافهوي جورين و امبيجن جورين وان لاوران ايتين كدي كرن گنجابونا وانا بامبيجن بهرميرا بدرفتي وي خزايره همجي درفتين اي امبيجن روشه هشمنديه جيانه يا و مروان اغا خويد كن تذكبه بيش شخوا دروشي لاوربانيه ده امبيجن دجاني كشي امبيجن ريبازا جيانا كوچرا شخوا درس دما دوانه چويج ده ما كوچريجي گردست روشا واي اي ريبازي ومرجو جياني وانا كش نزي هيفن لي دحر هرمه كده وكا امبيجن جوري لاوران بيتر د باندور دكا جهل جدا دبن شخوا دغريداي بنا جي غريداي بنا بازرگانيا لاوران ہے يعني افكسي جو كوچري لاوران خو لاورانيه بازرگانيا وان فروش و برهمن واد فروش خور برهمن کو ين چاندني بازرگانيه دستخن جبو وكا چاندني خو چاندني شورشك حري گرينگ د امبيجن د جيانا مروواهي دست بيبويا شو ام زانن بچاندني را مروف ايدي راوستيا يل سر جهاني جوار بويا دبري دش خو ام زان مروف دني چروانيه د يان دبري وينا دا جهك چو جهك لي ب وديتنا چاندني مروواهي ايدي رونشت امبيجن دشتا دا شو خان چيكن بون گوند و امبيجن بون امبيجن گوندن مزن لور اواب دور دجي چون گريدانا كمازون تكريم مازون جوا كده بيتر چيبون درفتين اي امبيجن جواك بوينه دركتن هولي شو هم زانن كو جهه يكم يكو چاندين لي بويا او جي
مزوبوتاميا بطيبات سر قنطارة جاي زاغروس إيروج أواي زاغروسي شوي أنجو بثراني لبشين كردستاني أو هاتيه هوري يعني شورشا أم بيجن ديم دمروفايت شوي أوي شاندني شخوا د مزوبوتاميا دي كدي دست وشخوا أوجي بويه چند درفتك مزنج مروفايت هواي بلا بويه وفي أواي مروفاهي جواك بوينك بدست خستيه برفره شخوام زانن کو چاندنی هم جی ارمان جی مزن جی چاندنی وگه گرنگیا و اینا هم جبو پیدا کرنا تیماربونا مروان دزدخه هم جی شخوا دبه بخوا دبه وکه هیبرن خام جبو جورین پیش سازیان یندن وک پیش سازیا ام بیجن خوارنی پیش سازیا ام بیجن جلو برگان یعنی به آدرمانان یعنی قال لك دبه هیبرک خام جی قال لك بیجن پیش سازیان شخواج بو چاندنی ببدس خستن پیوستی وی پیدوی وی هنه او بپرانی و ام بیجن آف هوا گنجاو ام بیجن آف پیدا کرنا آویج بو چاندنیه خاک برهمدار ام دکارم بیجن افجی خالق گرنگ اوی خوزاین امرو وایجن ام بیجن وکا سرمایه پرهبن ام بیجن وکا بازرگانی هب و گستن هب ام بیجن سوق هب بازار هب گوتیلی بفروتن جبرگو بازار تنه به همجی چنه به اف برهمین هانه دسته کدومی نکار بفروشه بی آوایجی کی مرکوی چید يعني اف براني افجي وكا ويني كاش جنما شخوا في اوي شخوا في اوي دام بجين داويا في وانا يا خوا خندكان هجا يعني وندكارن ونجي شخوا ست كم برسا ونخوا بهزرن هم لكلين بكن كا كجا استد بشي خندنا واجي برتوكي يعني زما شكرنا ويناج في وانا يرا وشق السود كرتي في اوي دام كارن مناك نابدن وكان خاندنا كي ونجي بخينج بون خبن رخينن كا كجا استد تيجشتين بورچويه جاكوني خوزيه تشيه چاپکانی خوزای چنه چون چاپکانی خوزای او ام بیجن درفتن جیانی او چاپکانی گو هند خوزای ده و دست مروان ده چکنا واتنه او جی وکا مگو وکا آف وکا خاک وکا دولمندین بن عرد وکا دارستان وکا لاورین ای بجی و هر وکیدن دی بس دمن وان دیاردیان راوا بکه گرنگیا چاندنیه مو گرنگیا چاندنیه تشکتی یک جی وکا شورشکی شورش کی گرنج مرواه گو هیچ مرواه رونشتنه کی چبه وشخوا یوکی دنجی هم جبو تیماربونه هم وکه برهمن خام جی پیش ساز جورین پیش زنه توایره دبه درفتک مزن مروف چافکانیا هری بنرخه چما مروف چما گوت به استخوی هزرینه دکاره دقلک افراندنا بکه انگو درفته هندک کار قلک شخور آلاو و درفت و چافکانی اندن چک زیان نیچروانیا بسنور چنه مگو او نیچروانیا بسنور او بازرگانی او دخوازه هما وی پرا بدهد لی ام بیجن لی درفتن خوزایی گخنو بکه ناگره بس پراد گره او جید که گو گلک ام بیجن هم دیاردین خوزایی بین گوهرتن هم گلک دیارده چه بن هم جی شخوا ام بیجن و گلک لاورجی ام بیجن تو ندبن و جهوال جهانی نامینه اف قالك يسادمين اف بجترني شلبانيا بسنور ام في اواجيان داويا خوانه خو خندكان هجا ام بهيفينه جو سودك قرتبه و شخوا اگاهين كيمتن وكان شخر درفتن هم شافكانين جدا هم انترنت كان دولمن بكن وبمين كيف خشيت